Myntri ke Tnat Public Health Engineering Marcus N. Marak Kular beun penbej ya ke Jingduna Rynjah. Kani ke Kular kalawan hadin ke Jingelang bat urang ba asnong ke Rynjah uba Ediwar UCEM berim ke KHADC uba penyat singsim bagi dekot jong ke Executive Committee ke dor ba asnong. Habakren syakinong thok kubor uba Edi ula penpau ke Jingsnohun ba ke Jinglong ke bakloi jong Myntri ban ai jingerap da ka baong ba ke kenhun hapo ke Jingelam da Chief Engineer Shen kinai manjurip ban Shim Jingkhia Halor kani ke Jingduna hakata yau banwan. Dah kerja apa macam ini, Pak Penyiar Penginuan Bani Kendu, ya Honorable Minister in charge of PHE, nilai Kendu, nilai keren, nilai personal yang kecil, jadi profesional, di bat semua Tnat hakaba ke respons ke jom ini kalau state atau dah hakaba ilap keluar ban ya keren ban pak ya ki officials ke jom ini nak bentar ban pet ban bende ban penting kena aku nu baka kata ke Jingduna profesional kanuan rak no sekali kepian profesional lesi nak kalian ke jom ini ku kino punya senong kali buat ni ban pa bajik semungu bagi jing ai kubele ya minister iba Shimkhia kini kakam hakaba nginget ba nak jing Shimkhia ke jom ini ke department concern ke beri ban pet ya ke hapok senong lesi kum kalau empat kali kum kat kum kerja keren kapangi keren kanuan rak ya ke jing hapok senong atau UMLA ke North Shillong uba Edelbert Nongrum